No justice! No rest! 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 We want justice! Vidua! Yakaho! Vidua! Yakaho! Vidua! Yakaho! Vidua! Yakaho! Vidua! Yakaho! Dkhot Sengbhalang kata kasen KSU, FKGGP, HNYF, RBYF, but JSU kilatur syaki office berpihak jom kejela mentah kesini ke Arab Santrit menawik arjat arpoa nak mata bandai khang yakin Nongtrei bagi Nongtrei hakan di kesini komisi mentah lan dewan kerjaan yaki hakan non cooperation movement dan ni kata kejeki benar hilang berkesoka hanong baju wajib Dkhot juga jenja student kilarung syaki office berpihak hakan bagi lah anak sying yakin Nongtrei jom Nongtrei hakan di kesini Dkhot kilarung sulu jika kamera bantai ia dan bagi Nongtrei hakan di sini apabila Nongtrei kilarung lebih dari kisah am kada hunde bakani non cooperation movement kemala pelong di kali kisah Sengbhalang kalong kumpada ke pendam ya ke setiap pakar ki besar ya ki pai ba apo mukro aka arpa tare mentau penai kini ke jing ya ki persya kalong ru ban pendam ya ke Sorkar ke bahadu mentakam semnala ban weng ya ke jing e yang ki pai ba ki besong ki besar ke thai khaput jong kam khale abat ke asam لا شروع لا خلاص شروع lagi hadirin bagi Dkhot di Sengbhalang kilarung jika office bun bagi Nongtrei ki balik ban Nongtrei hakan di sini kilamin yang office balik kaino chala ki jongki yang kisam Kami lagi office juga kami kata cuma kita karena tu ni orang ngam impor lagi. Dasar, hari ni kau diisi office ni tu, kita nak apa ya, bukan apa. Hari ni tu am buat pun kerja jauh, kuman, ini rupa ni. hanong bak shalong lai i bagi Dkhot juga ni kisantri Sengbhalang kilabat ya ki kali la kalong ki kali kamai ki kali private an pe ya don ba dal ki Nongtrei office ki balik trai hagan dengan sni ke bakasen kalau Dkhot ya ki bakal kentu ya ki bagi nomor trai setia kum gadak ke jeng persya ya ke jeng lek jeng Sorkar
rumah kan dia bisa bagi bagi office kita here kita sekret kalau office kita bisa bagi office kita sekret kalau bat macam mana dan setiap kita try kita try hagan dikasih kita kerja kalau merup akiban bat dia ki financial institution kita dan hana buat celong bat dia ki jaga jangka dikasih buat cantia 우리 그거 갑자기 실세 왔네.